kufuneka kube ukuthi ukuze understand ubizo lwakhe nawe njengendoda azi umuntu ombizile ngoba uzokwazi ukuthi akwenzayo ukwenza ngoba edelela noma ukwenza ngoba umbizile useshini. Ake ngisho bazalwane ukuthi ishe kuleli phasi lesibuya kulo ngenze okungekho ebandleni lakithi nokungakaze kwaba khona noma eqala. Ebandleni lakithi uma unkosikazi egala umfundisi uba umama mfundisi azongena egodini. Kodwa kwakhona into ethi umama wakwami noma unkosikazi wami kuneyindawo uNkulunkulu amise kuze engakhona ukuma kuzo. Mangase ngizomenza abe ngaphansi kwekhwapha lami ngizobe ngisappressa uNkulunkulu into ambizele yona. Webandla nangathi siqala ibandla sivumelana asikulobanga phansi kodwa ngathi angikwenze njengenhloko ukuthi ngicela ukumsusa entweni kaLady Bishop ngoba la ehamba khona uhamba enesithunzi sami noma kufanele avele ngokubiza uNkulunkulu ambizele kulo kodwa abantu babona isithunzi sami sikaBishop. That's why ngicela ukumnikeza abazalwane ukuthi umsebenzi wopostoli uNkulunkulu ambizele kuwo akawuthathe without ama-doubt. Ngikhuthaza obaba ukuthi mawufuna ukuhlala kahle kwakho ungakhompete nonkosikazi wakho. Ngoba kuzokwenzeka uNkulunkulu amphakamise kakhulu unawe. Kodwa mawu-understanda your position as inhloko uzokwazi ukuthi uyabona umama uNkulunkulu umgcobile bazalwane ngeke sikhohlisane. Umgcobile ubashumayele esontweni ngitshela uMsingathi athi ungabisangifaka. But ukuze into yami yobunhloko ingasuki ukuthi uma einvitewe eyoshumayela angimnikeze support kusasuka endlini ukuze noma emile laphana abantu bebabaza kodwa baazi ukuthi ukuba angisukile yandoda engisupportayo ngabe lamandla enginawa wena. So kwenza ukuthi ngingathuki bazalwane kwasesontweni bayazi abazalwane kwasesontweni cishe abantu baprefer umama. Mina ngisose ngenza ufefe nje ekutheni bazalwane inkosi ngicela nisihamba ngeindlela zenu kodwa baprefer umama. Now because enkulu ileyo ka understand ukuthi uNkulunkulu umyalezo akawugodli ngoba indoda ingekho. Angithi ngizokhumbula abazalwane ukuthi kwika kwafanele kuze umyalezo ukuthi kuzozala uJohane. uNkulunkulu wangalinda uZakariya kodwa waletha umyalezo ngoba ukuthi indoda ayikho akusho ukuthi umyalezo awuqhubeki. Na sizolwisa amakhosikazi ethu siwalisele into uNkulunkulu awadlobele yona. Kanti mhlawumbe ke hayi ngoba bekunjani ukuthi asifunyanwanga sibe position uNkulunkulu angaletha kuyimyalezo bese avele aphakamisa inkosikazi indoda ilwe. Bazalwane ngizala ku background lapho uma wami kafanele afihla ingubo kuza esontweni. Ngafunga ngathi uma uNkulunkulu enginikeza unkosikazi kulolu hlobo angizame ukurepair lesasipolete esenziwa ubaba so suppressa ubizo likamama ayikade bizwe ngalo. Ngimsupport ngeke ngize ngishumayele, ngimsupport ngeke ngize ngirecognize, ngimsupport abantu bengangazi ukuthi ngubaba wakwakhe kodwa ngimsupport athi lapha phambili ngithanda zehleli phansi. So sizosho lokho mama ukuthi nabantwana bakho sicela ukusupporta indlela yokukhula kubizele kuyo. Ungcono ngoba sinomzi wethu abekho sikuzalo zebejaji ukuthi hamba njalo okay unjani isikhathi okuya ngaso kwabhekala usenzele into oyithandayo right impela. Mawubuya nje uyosebenza yena ekameleni lakho uphumule akunamsebenzi yasekhaya sipho.